Uyabona bafethu, ezinye izinto akumelanga sizithathe kancane. Mawumkhulu futhi ngeke kujike. Esikuthandayo nje ukuthi abantu abakuthandayo nabakuhloniphayo ababonakali only mawufile, kodwa even wena unesehlo esibi esifana nesi sikangezomculo. Imagine since usuku lomlilo until now basatheleka abantu emzini wakhe bezoba bazi ubuhlungu okumehleleyo okushelwa ngumzi. ANC members, MK members, osomabhizinisi, izihlobo, ozakwabo endimeni kamaskandi naku-social media, konke nje esikubonayo kuhle kakhulu kukhombisa nje isupport emzini omnyama. Even imali ezifakwayo from kubantu ngabantu all over the country, even in Eastern Cape bakhona bafake isandla. Ukuthi ulandele indlela upetrol kuyacaca ngelo phela ngoba sazi ngoba manje hayi amahatha ayeza ukuthi kanjani ukuyeka ngoba mina ngisafocus kuloko kwakithi bafethu ngoba enye into isizofuneka sisidukise amahansi wona ayasho ukuthi kanjani kodwa sikwazi ukuthi sikushishise sikubabaze ngoba kuzikhathize kodwa futhi into ebalekile ukubeka mina noma kuthiwa yini ekwahlelayo ingakho ke kuthi umuntu omdala ogodukile makuhambe ingane eseyincane ekhaya uyabatshaza ukuthi kukhali isilila amakhehle bephume eyophula ukuthi yini edale lenkingi wakakwazi umntwana nje avele nje ahambe nje emncane kancane ileyo nto ke lana nje bafuna ukufana nesidumbu ngani zakwethu ngoba emlandweni wakithi kwaZulu umlimi uyahlonishwa kusukela nje esigabeni sokuthi ngisho emakhaya ngisho kuthiwa ngishisa izinto manje ke lathi ukuphakama ilanga ngoba beninganakile ukuthi khona amakhehla asukuma jikjele ngasakhiye akwazi ukudlala ngawe msalosule udlale ngawo ubabele ayakudlala lokubabela lokho uyasho ukubabela uyazi ukubabela yabona ingane zogogo nakhulisa ogogo kanazantu mawumfana nje walosu uyadlala ngomlilo ushisa umlilo nokuthi sikhule ngenovalo mina impilo yami igaphe eduze kakhulu umzalo ubela sibe ndusithole manje cha uphila neinsizwe lutho umntwana ukhula ngovalo mongenilalo uvalo awukhuli ngoba uzokwenza noma yini uhamba ubuyele emva yabona nje igcwele igoli kuzobe kuleshani ziyehla zibango ukuthi ukusibanga uma ukuphendula nje awukho koze ufa akunayi indlela okubuyela emva beka sakhehla njoba ihamba iqondile buyasehla njengebangwa nje ingane ekhulu yini ungabi dalivalo nongahloniphi hayi khona ubuhlungu indoda yaqina umzimba yabazi hayi kodwa hayi ushe bafethu hayi nje bafethu sekuqiniswa yikho nje bafethu ukunaka kwami kokwenu isondele eduze kuyaduduza yani ukuthi yabona ngeke mina esaba isililo mangikhala siba uview once noma ngiphume ngiyochama yabo kodwa nje lokho ukuthi mhlambe lezi zinto lezi ukuthi abantu bethi ngivele nje ngazokhelela umuntu ayifethu lapho ngayibona ngokujula kwami hayi ngivele ngabona ilona kuphela into engilimazile bafethu ngifuna uqhama manje yana kuphela into engilimazile okunye bozoqinisela ulungile izitha ijabule ihleke abahlekayo ngibafisela ukuhleka impilo yabo bonke lo behleke ngoba lohlanya mawuphambana la freeway liyahleka kodwa uma ungabuza ukuthi yini ehlekisayo ngeke lokujini hey mina sakha khona kubi kakhulu macingwana mfethu ziningi izinto kodwa thi umuntu alithanda ithuba avele kodwa siyazivela kufowethu futhi ngoba nele question uyicelile kuwena sivela nje kufowethu azivele nje ngozopolitiki yabo futhi nokukhuluma noma ukukhalelana wehlukile ngoba thina siqala ukukhala la sikhalile ifoni mfowethu sakhalelana njengoba sesilapha nje sekubona ngempela ukuthi kwenzekile yabo lokho nje nganza kwethu yangazi mina ngiyakwazi ukukhuluma phambana amakhamera lashisa ngathi abantu baphume kumlilo lokho veza abantu baphume kulomlilo namavideo abantu zaso ngaphezulu ngisho wazi ukukhuluma hayi valani lezi zinto manje futhi zaso hayi
zozo irobot eziyosetshenziswa zozo yona bafana igoli beef master uyazi ukuthi una 55 Hayi nayo ngathi ulengana noTira noSomisi sokuthi mangigama idrobhe kuthiwa yazi lapha athipula abatrend batsho kufakela umthakathi bathi hayi ngathi inasoso elelita ngathi kula ama-brand i-brand kufanele ime nje i-brand yobhalula i-brand yethuni luba luhle-ke lona nomngane kodwa umuntu ofikayo uyafuseka but uyafuseka ngathi uchaza indaba yomlilo ifutywe kanje ngathi wabona lamaviki lamafoni bashukile ebusweni athi sikabe bafutywe kanje ila makhamera lawo hayi bela bafazi bami nje abashisi bodwa uphuma beje cha phela bona ngiyatshela kula i-brand i-brand efika lapha iyabulawa kusale yona nje yiyo ngoba inje moyibona kodwa yinhle emakhamereni umuntu ufikayo ukhala ngaphansi kwebridge niyashutha bese niyosa bese niyoyosa niyomosa umuntu bese nimpose abe bathathu kodwa la ngijwayele ukufika abantu ayisayo ya obvious bakhulumizo khulumizo ngoba ingane zonke zazintathu ingane zonke zishode bekhulumizulu baba bingelela phela bathi ngikuphi mina baphinde babuza ukuthi uphuma kodi abasho ukuthi ishipembo hayi shibampo bayamba ngenyawo baba ngenyawo ngihambe ngamoto baba abantu futhi uyabona ubona utshani buhlaza hlaza buka akubona utshani bungalokho nje kuthiwa kubabelwa kuphi lapha la komlila wanje futhi kwesibili akabi sosizini ukubabela mabenyamalala kwasiqala ke kuba khona baba iqhubeka isikhashanyana nje ihlalele ingane zibuke iTV angiyabona la futhi uhamba ube wedwa nje la nana ngamahlathi manje ngifuna nje bafana bakuthi nje ukusebenza la omeke yaphuma yathi phoseka athi hayi inkinga nabo basebenzaka bavele baqhamuka benza kwansi hawu phela ubaba ngifika kwakushana mama Konda kwakushana mama Konda kuleka abe kuhlethi forensic la wena sibhambuzo ngani ubani athathe isibhamu lokubhizi ngale umkhonto ngeke mina singasebenza buka manje ngeke singasebenza ngakutshela ngithenga isibhamu buka manje singaqala singasebenza